botse o tlo ga boletša botsare go sa tsebe mo o tswago ga o tsebe mo o yago ka re o tlo no dukologa mantikuduku wa ba wa dukologa o tlo gopela malope a no reeletse kana tabeng tša mohutola ka re re nyakore išago ge re boa motho o tsoge a se ka tšhankgela ka tša mohutola gore a no apara dintepa le magesa ke tsone di tla molekana na malope o no fela o šišola ke gore no thekga o la phatle o no gatela taba di fitlha go setšhaba ga botse ke a go lebo tla ko go leboge phatlha ya ngwato ke dumediša setšhaba ka boka se se lommo ke thoma ka go dumediša ba ka dibokeng e le peng ba rena e le badiši ba rena e le peng ba nama ke le thabo mo go nna go ema mo pele ga lena mo letšatšing le la legolo e le ge re bolela ka kgolaganyo go kopanyo ya batho ka thuto ga se ya ka sekolong fela go na le thuto e e leng ya tlhago e rena batho re belegweng ka yona mara ge o ka tloa lebelela ditiro tša gana jwale go na le mo e le gore thuto ela ya setso ya segagago rena go na le mo e tšemeng e feketša ke thuto e ya ka mo sekolong go na le mo e tšemeng e feketša ke thuto ya sepolotiki go na le mo e tšemeng e feketša ke thuto ya sekreste ge ke rialo ga ke re gore ntle le motlho mo dipolotiki ga tša loka ke le polotiki nna ka bonna ge ke rialo ga ke re gore ntle le kereke ga ya loka ke mo kereke le nna ka bonna se e le gore re ka leka go ka laodiša ka sona mo lekgono le le ba mokgatlo wa Faculty Test of Advisory United Excellent ke a kwa le bolela ka thuto gore batho ba santse gore ba rutege e re nyaka thuto ntle ga thuto ga go selo seo ka go kgona go se dira mara thuto e le na le yona a re e bapetseng le ya tlhago ya segagago rena ge ka gae ba re mogoene ba re o seke wa ka nnete o seke wa ka gore ge o ka tla tshela seo wa potsa gore wene o rutegile o tlo bona ka moso thuto e la gago nteng e fetoga e fela ka moka tšela bo go dikemišeditse go tlo di dira di no fele di senyega gannyane gannyane gomme go sa tse gore lebaka le le senyago thuto e ya gago ke eng gantsi go no ba le mo e le gore nteng o tshetse o seke wa mo ke tlo le ka go ka bolela ka dilo tša segaga bo rena jwale ka ge e le gore di lekana le mengwagae ga ke tse gore ke thome ka efe ke fete ka efe nka bolela kae wa tla hwetša gore o ringa bja se ya bolela ka ya gore ka bolela kae wa re o ringa ba sa bolela ka ya gore Paula Phahle o boletše ka la gore ka mo gare ga mokgatlo wa bona go na le art and culture jwale le nna ko o mong wa tsona tseo tša art and culture gore tša setso le bogabo o lekile go swantšha gannyane gore ka segaga bo rena ehleng ela ya pele go be go se na le tleliniki e le bolelang ka yona le re le nyaka gore go be le tleliniki ya kgoparaga mo go be go se na le dinwamapodi tše swanang le tše nteng le dinwamoki mara ka segaga go rena go be go na dilo tše e leng gore di kgona gore phediša gore re se ke ra ya sepetlele ge e le gore wa tsoga ga botse ke tla fa mohlala ka boletši wa mathomo jo bo kgonang go hlasela motho ka pele e leng go opa ke hlogo motho o be a re ga opa ke hlogo re be re no ga phata ya mologa e sa le emetse ba e thopile mo mollong ge e thoma go kwa go fiša e thunya moši wa khuthumala ka kobo ke mokana wa goga moši ola wa tsena mo dinkong tša gago wa fetela kua hlogong wa alafa hlogo ela ke mokana ka moswane wa tsoga le gabotse go na le bolwetši jwa go tswa dišo mo melomong ge go tswile dišo go na le dienywa tše dingwe di bitša gore ke ditšhidi o bo kgona go nofola tšhidi mola wa e mona go feta go e mona wa kgatla koko ya yona ka mo gare go na le moko ke mokana wa tšea makhura le ya tšhidi wa tološa mo mollong wa tlotša mola go na le dišo ke mohlang o fodile ntle ga go ya Joan Fes go na le madi a magolo le tsubane ke madi a magolo ba bantši le ke tuma le nage ba botsa gore le na le swikiri na di high blood bolwetši bo bo alafa ke magaba go ne le mohlare o ba re ke mogaba mo thabeng mo
o no fihla wa epa magabale wa no felo wa ja ka matšatši ka go latelana a fokotša kgatelelo ya madi a go kwiša bohloko mo mmeleng go na le tše dintšhi tše e le gore re ka di laodiša ka mo kalafong e fela ka ge go na le mangaka mohlomong ba ka no ba le gona ba tla ba hwetša gore ke šete ke tšere karolo ya bone bjale ka tsalong goma moo mo maletšing moo ka mo go setso go na le mohuta wo e leng wa tlhago wa rena batho wa diaparo tša setso maga go rena mehleng ela pele ba phela ka diaparo tša matlalo a diphoofolo dikgomo go be di bolawa go suba megopo ya gore ntele go dirwe thetho ya lehlabore la basadi le ntepa go bolawe pudi e šogowe go dire lekgeswa lehlabore la banna gomme le mohlang ba thabile go na le megopa ya diphoofolo tše dingwe e ba e šomiša mohlang wa lethabo ba thasetša ka yona ba apara yona re na le megopa ya go swana le pela sehlora tšhipa phoburu ke diphoofolo tše di na le megopa e mebotse ke e le gore tlatlile batho ba thabile o tla bona ge ba thaseditše ka megopa ya go swana deo ke tlile o tla ka mo letlhakoreng la tša go ja ke le botse ka re setho ke se sentši ge nkare ke ya se bolela se le kana le mengwaga e 2013 gora lefatshe le ne le dikete tše 20 le metšo e 13 ya mengwaga jale ka mokgao tsona dilo tšeo di be di le gona ka mogare ga mengwaga eo re na le dijo tša segagabo rena tše e le gore ntene o ka kgona go dira kgwebo ka tsona ka sekolong re ka no ya mara re ka se le katlego ka moka ga rena jale nna ke se ne le katlego ya ka sekolong ge nka o fula mabilo mo lathabeng ka tla le ona mo ka tla ka a rekiša ka fula dikgokgoma ka fula tsona ditšhidi tšeo ko le gona dikenywa tše dintšhi tše e leng gore go ka no di hlwekiša ba re di tsebang gore ntene ke tše bose di na le pheko re tlo tla mo go ene ntene ra di reka gomme le wane kolo ene wa kgona go ka yo ke phediša le rena re o phela ka tsona dikenywa tse di di rekang mo go ene re tlogedeng kwa bose di tsefela ene o tlo fetše ga thuše o tlo thušega gape-gape gona mola go o seke wa ga le bjale ka moka ga lena le ketimiša gore le kgwetše mešomo le go bola ditšhelete tša maemo a godimo tšatši le gore go santse gore o nyale o no kgwetša gore no tšhalete nna ke ne le yona nka kgone no tšea batho 40-50 ya batho ka ba iša ecanbal city ka go dira monanya ka moo o tsebe gore monane wa gago kua gago le tšhomitšeo tša gago ga se wa batswadi ba gago ga se wa bo magolokhuku ba gago ka morago ga gore o dire monyaneo o tlile o senyega e be go mo go botse nteno hotela e tswaletše ntene e tswaletše koene ka tšhelete ya gago mara o tsebe gore mafelelong o tlo e tshora o seke wa ba ka dikgokeng ba tla nontshwarela ka mohlhomo ga fetse gore a thuto bjale ka eo e batlilo e ya ba mo lekgono ka polwang ge o le motho wa monna ntene o hweditše molekane garebe ya gago o nyaka go dira lenyalo pele ga go tlo tšea batho ba o šekwa dihoteleng e tla ka mo gae ka mo o dire monyanya ka kgorong ya geno le hlabe kgomo ela e tleetswe ka ditho tša yona ka mo e le gore tlhago ya mabua a ka gona go na le ntho nngwe ba re ke kgomo ge re e hlabile ga re no e hlaba ra etse ka gale wena o ka no sepela ntene wa re ke nyaka go etšea ke iše mola polokwane mola ba e rathaganye ka motšhini e batla go rathaganya e fitlha mo ya no tsena ka dipotong go lokile a bo gatlile bagwana ba gago mara tseba re bothata bo etla ka moso mola mokgomo go ne ditho tše malwa tše nka di balang tšeo e leng gore ke tsona di tlo go dira gore sekolo se rago se tsena wa hwetša tšhelete wa batla kgone go nyala mosadi thuto ya gago e tswele pele le lenyala la gago e bela katlego one go na le ntho ba reng ke mohlomong kgomo ela go e hlaba mola go ne mo batho go go laetša gore ntene e nama kgomo eo wa go e reka ga re tlo ija ka moka ga yona re tlo ija go ya ka mananeo a yona ka tatelano a yona go na le ntho ba reng ke mohlobolo ke yona e kopanyang badimo ba gago le badimo ba gago mosadi ge o ka rathela kgomo ela ka moka ga yona wa ija
go sena le motlholo o tsewe gore o sentse dilo ka mo bophelong jwa go feta ntho nngwe le nngwe ka setso le go loketse go na le letlhakore lela re le iša go beng ba naga ba wene o go dirile menyanya mo nageng ya bona gore nteng le ka moso ge go na le mo go na le maimantsi o ba go tšeku gore nteng mosadi mola ka go tla mo kere ke tlo le botsa gore ke a monyala wa ntswene bona ba tla mmile ba tla ba mogala o sekwa motlhomong go iša letlhakore mošato wa re kore motlhomong o thuša wa mošato gore ba kry-e namano ke tlhago ke molao go na le ditho tše dingwe gape tše di itšeng gona mo kgomong moo tše e le gore nteng ko re nyaka go leeletša le seke la tara lo dira monyane o telele ye yona re re kgopela ka gore nteng e seke ya ba letlela kgope e ba le ka eo jwale mola go setso go na le mehuta ya e ntšhi ya mebino e bone ga nele re be re bina mo re le malekana seatla setlhopha sela sa malekana seatla ke bina le sona a se ka lo kgatlha ke gono ya bona go bona ke bina le bona e re sa tlo bina le bona nako e telele kudu jwale ka mo gare ga mokgatlho o le gono o le kgobokantseng mo ba na le lenaneo le la tša setso gomme le rena re le wa mokgatlho wa Batsumi culture re tlo tematagantšha le bona gore re kgone tsebe re ba ruta ka sela le sela mola le mola ka ge e le gore ntene nako e tšeng tšhabetse ka boripana ke tla lobea mo ka ge e le gore ntene re sa tlo tšwela pele ka mananeo a swana le a matšatši ka moka ga ona mo ke fatlhile go ntshe le ntshwarele ka ka ikemišitša gore mola motho se se ke se nyakang ke lethabo ka ge ke tseba gore ntene le thabile ke a leboga a re go leboga Malope re be re tloga re tlo go fageletša ka koša e tlogo e lewa ya jwale nako ele re šile e re tšhabetše ba difokeng le seke la re felela dipelo re sa ne le lena beng ba motse re tlo gore ba kua pele ra lefa sebaka lena le di bone ka moka gore la kgone go leboga e se ba hwetša le leboga gape le leboga gantši le lena beng ba sekolo re tlo no fele le bolela gore aowa mohlomong e le gore tše ra go di dira a se tše di botse la no re botša ka thoma ka boswa goba e le gore la di thabela la bolela gore aowa ke tše di botse goba jwang go tla no tšwa go lena le ba le sa tlo go bolela se la fela pelo ba re re ja re šielana ke re ka se eme ka nako ite ke tla reka moka ka nako ite e re ke no e sepediša ka na mogoko sobelela ka kua go kgaja bakgaditse morete aje ko gore ga re beo e tšhaba ka lebelo kore o ka rolelediša botla kore wa bona ge re ya lesolo le bo morete aje re ka notse ba re bitša gore aowa e re le go re thebiša ka baka la gore ke batho ba mafolofolo ge go etla mogote dipapadi talenta o tloa number 1 ba re ke jikako o tlo no le botša tsona ka moka e re ke mo fe sebaka morete aje mo emešeng ka nogoa ere bobele ba re o raga le polo mara o tla no re botša ba tla tse ba re tlhalosetša kore o berekisana le tša dipolo le tša dipapadi ka moka ka go fapana morete aje kore o boledi ka pijanyana aga dumela a no nkare la o tsela wa e mo kena morete aje kgadi ya bona ya bakgaditse nna as HOD ya sports ke fa o botsa gore a re ithuteng go itšhidulla sometimes re dira as fun but someone tšatši le leng a ka tla e botša as career batho ba raya dipolo ba bangwe ba ria netball as career ya ona and in a way o phela a healthy lifestyle so I guess maybe mo letšatšing la gago ka tša 2 hours at least o dira boitšhidullo o tla bo berekile o tla bo a weta le mathata a mantši and le bana ba gore nna ba tlabe ba le discipline because makgowa a re the pain of discipline is less than the pain of regret so ke re a re ithuteng nna ke na le di-program tse dintsi tse e gore ke nyako dirana next year but this year re bile le program e nngwe e le gore e be le gore gona yane re bapala ditaleta go phatlhe ba gapolela nnete ba re ke jadiwane mo ditaleteng so re bapala ditaleta the main aim was to take our kids back to our roots because bana ba these days re no lebelela TV
from letšatši le hlaga until sobela ke be ke robale ke lebele di-TV so be re ba ruta gore gale re be re bapala so bomma gorena ba bapala so and be go le monate because ba enjoyile ba ba ebile ke gasana le bona ba di bapala le next day ke re re sa tlo tswela pele re dire tše dingwe ka leboga Malebo moretiadi ka sebaka se ke tla kgopela re ke mangi ntšhege moswane ba bantšhire motseba e le pholi ke ena ngwato gore a tla re tlhatlheka tša sports ngwato sebaka sa gago FBA ilo wana ro khoboka njeomo ke dintšhire di boletse re kwele wane go tsebo topi ke emetše ba sports ke tlo hlatsela science ke moretiadi ke tlo hlatsela yena godimo ga sports ke tlo bala ga kudu ka football ka ge ke le motho wa football o boletse gore go ka tšea di-hour tše pedi o itšhidolla ka letšatši mmele wa gago o tla boela wa ba sekeng nna ke re go ka tšea 20 minutes every day 20 minutes o gabe o tsamaye o sepela re e bitša walk ke part of training exercise o gabe go kitima go tloga mo go fitlha mola lebenkelele wa boa o exercising is enough for a day o ga ntebelela ba tsebang ka football go ne bašimiela ba bang ga ba omo o ka thetha le mo le a tswa re ke bolela ka re ka sepela le ra toga mona le re thetha mo dipoto ro ba go ita o tla go ba pele ba ga ntse ga o dia dikoroko ene ke mo monna go ba mara bela ge nna ke se koroko we no re o nyaka ya koroko lo monyane ya ntaba e go le ito ge mmaka tša gana mo e mmaka tša go o le koroko nna ke se ka ka togela pona o mo le ro koroko ga ke tso ro le go ya kana e le go ntse re tlo go bela le rena na le mananeo le ke ya bona le bone Christmas re be re thabisha mola re betse le mola kile so be bona le tournament so ke je di ja gore tše batho ba tlo mo megoteng gore ba tlo le ditse ba tla ba itse re na mola re bitse ba ima ka ntle se re se ria go gore re le hafula dinao go tle re tlo ba re ga ba se mola ga marishana ke invest re ka go tlo tšea batho la ba tlisha mo ke ka mo bona ngwa re ba le ntwe re bitsa tournament go balela le saka mola ga se go ya challenge go nyaka support ya mo motseng re tla je bana gore go le batho ba ba bapala go le batho ba ba go mola ba ba etswa Victoria ba ba etswa kae ba ba go ba go fetana ba go bona dikroko ba tlo bapala ball ya ba go feleje le ka taba ya sekolo re le bona go re rata ge bana ba ithuta o na le mo ka sekolo o ba a ke tlo re ba ibitsa slow learner o ka mo go balla ka sekolo mara ka dipapadi mo tswele wa go tlao ntoro go iria re tlo gopela re tlo bolela le ba go digolo re na le FBA ne go le di tournament tša mo sekolo ba ibitsa grassroots level re tlo go thoma mo primary re ba ile di tournament re go no tšea batho ba le ba kua ba tlemo ka bona le bana ba kgatlhegile ka ena ba tlo no bolla le ena ba mo tšea ba mo isa kua ba mo tibelo moretiane swantšhaba
go mo le o ne go le yona o tle le yona ba le nna ke tlo tla mo go re tlo go magana ba re tawo ja tloga se go ka di shita ke na re hlotse we no tabo ba le bua ke ne contact le bona e ka ba Kaizer Chiefs ba sa tsile go ngile ka le bona for 3 years go development thing ba Sundowns o swala re ke itla ka mo sekolo a ke ka ta ka re ke itla ka mo a ke go pele ke no go go ta ka ke Super Sport Vets ko re ka ge a le re no batho ba bala bolo go ne batho ba go tla Venta ba bala go Kaizer Chiefs mara re ria re le motse re ria re butile matso re ka no buta matso tare re phala ke batho ba ke first re phala ke batho ba mphahle mara re na le ria a ke re ya buya mona ntwane ke sa ntuke gata ama take one step gore ke epe mara gore ke ya go ya mona o yeme mo a gone mo do go so wona re ka no putha matso ke le ba bana ba mola ska ba lo popole ora mo motso o bo sa do ya pi ke ta le wa le principal moshi ke tsene ka mo ba bantsi ba chabi lo mo na le bo Bruno o zwa na skolo ba go patla mishakola o be a sa ritse o be a ragala re lae jatsile bele ga re batho ba ba re je a re bone le pele bana wa skolo ba itia ka le skolo ba o ntitia na le bela le go chabeleng manga a re di paketsa o go ra se shiba o matinda ba le mo matime chabeleng o thomile ko mo ai le go pele ga dithuto o fitile matsogo a Mr. Moshi Principal Moshi le ga di thaile mara o tlogetse diga se a o tlogetse re le moga yena no go so ka tumeja sport go go le bala kai ba mfile sa tlo tsela pele le go bole ke la football ke go mo le tennis le cricket le swimming pool arangale na mo go tsaya ga ra bo e ke nyala ba tle mo ba mija surprise mo o no tla le mo le sa mo tsile le tlo pa fo ga ya ra ka la Sundowns ba re mo za ba le mo ka manyanya phone a o ba le ora te wa ta re thushe ba do re thushe o te go tunta o de tu do ta ba no go tunta cara re ne mata te ba go je bana ba wela ka mata mo la se je re bile ma pila manchi ba tennis bile ka o le ga go ya go ba champion le wa de o do ya wa itia tennis le ba le dwa wa wi so ona re tana le talent je nji mo motse mara re hunyeji nka sole bana ba ke sola rena le ba ba go mo gare ga go bua ba go ba go bua pele gare ka re ba go re ba khweja se ba se ja go to ka le re ke na na patana le fa le go go mo ke ya go le fula ke le jela go go mo ke ba go fa go to khweja ala ga go na be ma go ga na be ya go le fa ai wa le je o le la ga fa so wa yo go le ka re ke yo le no no ya bona a se bela go sala na a go na mela masa so mare ni ai al de fari shade re ke mo na go re na ere ka se tsoje motho ere ka so tsoje ka mo go la go thop o tla le paleji ena yo no do pale to se le banda la sa yo wa twa ke president de chaka buso ba ba lo go so kana to re sa ka ke se a mara le shi fa ile le tende go ni ya bu ke thabile ka le go no so ba ba ga bao na go ya le shia ke tsepo re to fa ri shana ra ga ka mbo ra ya pi se so go re pi skare amara ba na ba nyane ba ba go ba le tsina le se yo ye ke tsile e lokileo
mara ya o tlo nna dipoto yo ke lwa le wana ka metsa tswa ne bona ke tšea bana ba lena ke batla tša mola mone ga ke batla ishi ke bala e tšatsi ke a leo a ke mo leboge ke ngwato a napi a napi ke ba bang re šomišana go le bona kua go la rebetse le nna ke ne seabe kua ke nna marketing director ke executive chairman re šomišana mmogo le bo malopi ko re sore ka molekama go seka boija a ke mo eletša ke gore rena re sa tlo borago re tlo thuntha nna le ba bang nna re rata o thuntha re rata meetsa ke gore bona re ba batšhio le kore o ne o mpona go rola le gale ke batho ba go thuntha o sa bolela re tla go mo mosadi go tlo bolela mosadi wa mong le yena ko wa matšato a mafolofolo wa go galagala kae kapa kae wa mo go etša ga kore ke motho o le 100% attendance in everything we do in faculty of first advisory re re ke the matter of peace, the end of crime and violence. Baba taisha wa batho mo motseng. Baba taisha wa batho mo motseng ba phumelela. A bona majaji a tlo ba tlhabela. Ebile mola mmuso ga o fele pele ka le nna majaji re tlo go balata a wara ba rekela marekele dipompo ba ya le tsona mo ba sa tlogoya. Mmuso ga o fele pele o tlo la molao ke le telele. Molao ga o bole meta a re ba tsara mo the faculty of first advisory, the movement of the people by the people. We move people forward. We are not turning back. But amen. Est-ce qu'elle a fait la commune? Pourquoi vigile? Pourquoi va changer les villes au Carabao? Est-ce qu'elle a fait la pile? Retourne vite à Naquela et on aura battu à Temeroano. Est-ce qu'elle a fait la pile? Retourne au Boja et ce week-end. Maintenant, Marabokia ou Nova Boja, c'est ça. Protocol. Ba dumedisha batho ya ka maemo so mara bona ke rona ba molao molao re everyone is equal before the law so a ke tlo ya ka maemo ke mo le dumedisha ka mokala ga lena fela sabola ne mishidi rona ya tsena ka kwa nkgane sabola re thakatsa rona tsa go tsena ka mo mishidi ba no pele ba re botsa ba principal a rona kwa assembly no fela re shalom so ro gola mo re tsena re tseba maleme a maro ba ba re le wena ke mo mongwe wa go dumedisa shalom ha se o shetsa introduce so ke bone go tlhoka ba gore ke introduce gape HOD Law and Enforcement. As the Department of Law and Enforcement, our mandate is to respect life and liberty while sensitive and inclusive. We treat everyone with respect, dignity, fair, or justice. The policing forum in order. But what I'm gonna now. Certain actions already. If I do read it over the I don't know about the consequences. Yeah, remember now.
ke nagana gore nka tla ka thuša tšhaba se ke ka tla ka se fatlholla le nna ka bonnyane bo ke botsebang ba nthutileng bona. This year ka mogare ga Faculty of Best Advisory a se ra rea much as the Department of Law and Enforcement because re sa nyaka information kwa le tlhahlo pele gona ke ready dipoto di betse ka molao ke le go nore ba re o rekišeditše motho gomo se se mašota ba sa bolela molao go rekišetša motho wa gomo ka 8,000 and now we are paid you 30,000 re tlo le thuša ka tsona tse tsa mohuto go tse motho a re wa nyadišatle ka geno a re tlo gopela gomo a e patele o lotša gomo ela monyanya wa bo wa feta a se ke a e patela pele rena o tlo thušana mo gore o late tšhalete ela ya gago ya gomo a ke re re tšhaba o latelela batho ba go bona ba re kolota di-100 ranta re awa mara ke ngwana mmamogolo aowa ke mohira tlo go emelela re tlo go latela wena bana ba borena a ke ra tebela majwalana ona e sebaswa gore ya dithabeleng ba ba re ke ditlhapo kana tseo ba reng ke tsone go tse go ne le dintwana kwa bana bano ba idia motho o swariša motho ka gabo ba re awa se ka ba mo swariša le tshwanetse le tsebe molao le tsebe ditokelo tsa lena le tsebeng se le tshwanetseng seo le tshwanetse gore le se rielele ka gare ga di-situation tsa go tshwana le ana tse tsa go nogotsa o iteile ba re se kwa swariša motho goba monna ka gae a tlaiša mosadi gotse mosadi a tšhabo go bolela gore sa mosadi go go fokotlela serobeng tshwanetse gore fitlhelele mafelong dithabelana tse tsa go nobulwa go fitlhelela go sasana le yona molao o tshwanetse o rutile le tsona ana tse tsa mogobe pele ke re ngwagoki wena rona ba molao se ke la tšhaba ona mo go nna la tlalang poliša le tla le bolelela le ba bagolo ba go feta nna ba tla tle ba le thuša melatong ya leno melato e lao motho a se a tšea 7,000 a gago ma go mwale o teng mo go tlo go thuše ga go bolelela le ena so ke nagana gore re ne le ba-students mo kini bana ba di-high school le bona so ke le ngwaletse somethingnyana le nna ke diintluta ka mogare re ngwaletse something gore re thuše se ke ra ba ra nyefa. In order to be successful, we have to be different. Being different means not being able to challenge a norm. We all know that if you want to get what everyone is getting, you do what everyone is doing. Break this norm. Be different. Dare to do better and to do greater. Be willing to take a chance. Ask why. Faculty of Best Advisory really motivational session. Ba botse so kwa why really ka mo ba o hlalose. Mo yang sky ya mo tsela e go etelang pele o ne le footstep lweni ya mo o seneng le mohlala o share mohlala gago. Make your own track, not just follow the well-known trodden path. Chart your own course and destiny. Choose your own destiny. I get mo ka mokana rena bile Faculty of Best Advisory ke motlo ba mo ke motlo ga kudu because ke bile before rena re ya filo so ke re go ba bona ba ba ma twisted degree je wrong because they are satele so Faculty of Best Advisory mo we go advice go twisted career je jwang wa tsebo o ke high school ba no go tsaba ha wa wena o tlhale file ya design when you stumble there to comments wa bona so Faculty of Best Advisory mo le tshantshano tsana mo be the person you are meant to be, not the definition of your society. I get society, if you expect to know our one of the Baya Cassidian, try to be different to a bunch of we no tickets in the fashion. I see one never told you about define the way no told you would be defined. Kimeta, Msaluwa Tiatia.
o meta ba re fa maatla ke a tseba le lena la nngwe le ne le maatla le ne le mafolofolo a ke no gatella bua ke re tšatši le lenkile ka bala go ba re ke go boletse motho ba re ke doctor ba re ke Dr. Joyce Brothers meta ke no gatella manjwala meta gore a success is a state of mind. You have to take yourself as a success. Kore se o no se nagana ke se o le gore wena o tlo no ba sona ge lo rona e bona as a president by president you will be the president ge lo rona o te bona o no ba motho wa no sempela wa no hubaka sa tlo go hubakela mo no ba mo hubaka o mo ngata le go ba re ke Maria Kumu a bolela ka segware. There are two rules in being successful. First, know what you want and know what you have to do. Then, then do it. I don't know my job to get over me. Never do so. What a long game, but a game Hunaji. Keep it in a do not look back and ask one, but rather look ahead and ask one. He kore pa ka tla go shutja ke metsa pula na pula wa hloma na jwang mokhubu wa fofa a di sa bereka tšeo lebela tšeo ka dira go kwa pele tša mora wa di sa bereka na pele re tlo ya kwa thekong tša go ja yo ja pele re tlo ja ke tlo go pela Patrick le gorwa le go gausi a ipatametse mo pele ebile ga Patrick le gorwa a tlo ipatametse ka mora wa ke tlo go pela molo ba tlo rapela la tša go ja na pele re tlo re gore a se ra fetša re no tšaba ba ba tloa kere ka re ba ba phela ka dipilisi re ne go no go pisega mo mmeleng go je re teka-teka ke le normale le bona re ba naganeleng re ngwati magobana mabedi a mararo na pele re bonka mmago buswa re buleng toila ya sekgwa na pele go tlo tsefa ka ge ba bangwe ba sa ja bo ba le ba go tseba go opela ka mo ga gore na batho go swana le bo bosi sefoka ba tlo ba ro opelela ka sekgwa mo re tla no bona re bitša le bo mang gape ba fele ba re opedi na pele e re fetšeng ya re fetšeng ka pele e microphone to re bitša le rena re fetšeng re kgone gore re thome re fetšeng ka pele ka re ba bang e le e leswiso re sa bona ga botsake re tla re kgone go fa beng ba motse ba mošate sebaka le ba bang wawa re botšišitše ba bangwe ba no re ka re dijo a di traine re ka natla ra di swara re ba fe sebaka ba re boletši ka ge re tlo ba ditela re tla no sepediša modiro ka lebelonyana ke tla fa ba ka mošato wa sefoka ba no ra mabedi a mararo le bona tše ba di bone go fitlhela ka jone
we are the first students Saudi Matriwa. Last year, like, you know, really open the camera 5. Nobody got from 1 to 5. Who are one? Really open the 5. Mushiri Arabaya Fulovanava. Banana Kuakonanga, come to the first class, not to deny. What feel out thing. Eh, apa perlu lagi? Naik nak kamu kan? Sorat cuma formua, yang macam ni kamu kelas ini. Kalau pasal form tu, laga macam ni. Bawa tu kerja, bayar kau lama hari kerja. Yang apa formua ni apa form tu? Bawa tu job. Eh, balik, temu tahu murah asu, ramun lewu ram kalau mesti. Mali, maor na ulle boga, keba na baba hulung la library. Ulle boga, iti tele maso. Utogare leka moso, kere lese semua kapel sinya kago, lese mushate, jehori wujud mushate. Njomo le ina kago support everything. Come there, oona. Bushiru les camarades dans le computer school, si tu l'as payé. Baba que j'ai dit, les camarades de quoi j'en fais là? Tout le monde fait le baba, on va battre le chien à la gratuite. Baba passe le grave. Tout est, one shit. Très bien. Au côté de cette équipe, on va diplôme. Ma halague. Vous voyez, vous avez. Là, les tout le monde qui est vraiment arrêté de soirée. Ya mafelo ngia ya mana ya wale wale mutwana wa madibani mutwana wa mangota kana ba ko to ko so ko me ma sha wale bana ba mutu fa bana ba mutu bana ba joleti naga sto za muswa to to ram to muswa ni kana mutwana muswa ni mala gele sto ro ko gara gi ba mutaga dole arre soara shade ne wala ba mutu ore